pini KARBI ANGLONG TV9 News kilang aradono phansame kardom pipaju panilu. Pini berta thanbang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arj ponitha. Indeng thongkar bahini angdeng junior KARBI youth festival aphan arnam langpi jutang chingruma maya tumpen sitame chisik chidang chengpon bomlo. Anikan bangta chimin mi pin pen KARBI risonim so ronga je hamai kibi pon boma son thak pining le thot sitame ladak arnam langpi a hawar long non chisik chidang chengpon bom tanglo. Ladak alira lon ki pipen chenglok ki kim kirang lapen ki rikarda namparta ki do anasai sitame arnam langpi a hawar rada tumta chirap chitto dunsi ki klem kidam ningche parong pon riti. Lapen bang somai sega phanla dak arnam langpi a hawar long ke theke dinga tumdo anta kaprega alama thadam de pin pen mithanga jutanga phan kachima tha jok bidi sore jakong horang chipi dunsi pining le thot sitame alira jam ki pipon lapen ki kim kirang pon along thorpak pen ki klem kidam ing thorpon lapen pining la dak silone janwo mulang so pachua klamalong ki bipon ji arnam langpi KARBI risonim so ronga je amai long kachipate dunjia tum ongdong aterana tumdo lasi ki do an KARBI jutang kaching hon arad tum aphan anta bangso amai long nang chito dunjia phansi chuphaw ikpon borjan pen arun taro lapen arnam langpi pen thuram tirang report KARBI ANGLONG TV9 News. Kalitang binong tirang amen pendolamra football ke patu angdung kiti ke paman pon. Lakhang ko ratrok duwar baguri constituency ke parlu dolamra dong kalitang binong tirang amen pen football ke patu ajai me ke paman pon. Labang so football ke patu ajai me ke paman pon along dolamra town chairman mongor sing tirang dolamra malasi sport association mai purubinson rongphar dolamra romar jong ronga sar martinson tokbi dolamara lems chairman hundor phangchu social worker dhoniram rongphar lapen duar bagri constituency ke cs kongchun bang sonok singh be john kathar danier terang lapen ongdung manpeng ke do bang phubang piatum chitongdun karlitang binong tirang amen pen angdung kiti football ke pathupon diliki football academy lapen kaipholang so football academy angbongsi chidan ponlu Keceng diliki FC aphan gol si pipon lo aphitu abang ke diliki FC atum gol ni pipon si diliki FC atum chipahai pon lo made first fry anong e chipalong pon lo kalitang binong terang pure theka che dim duwar bagri constituency diplu so sar terang arong along kalitang binong terang apomen bida sing terang apaimen roli tiron pi Kalitang binong tirang alang libi hek penta football patua hin aning ke hang pik la so alam apo apai to matha damsi kalitang binong tirang pirthe penche o dera phistame football patua jai mek paman ponji pu matha dam kalitang binong tirang amen pen football patua jai mek paman pono kedam tang pai pai ni phaing ko rapli arni pen patu bom bang bom si pinian ke kalitang binong tirang amen pen football patuang dongkiti paman ponlo dolamara town chairman mongor sing tirang pen kalitang binong tirang a hemasor lapen kalitang binong tirang aphan sitami hirjome hangpi pon tangte phirang ke thengno lamthe ke pachini dona lamthe le ang ton pen langpon ikha dolamara pen avina stock bi report KARBI ANGLONG TV9 News la jinong terang kalitang jinong terang bangkela ke dak Saint Joseph School se Charlie dun bom lo alang le football ka kapathuna ni hangpik seta alang le apor pipen ko pai kelang nu alang le se chelang bompen unedelo labang so ke dam tan non kan sibelang labang so ke chok arani pantongan se kalitang jinong terang amen pen se la summer men knockout championship tournament ke pathu pon lo la pen alang le tum hem tu na tum ningarong pen aku labang so pathu bipon se first anong e la ke haya tum han ke la ke suri krip ho anang le tum pipon lo la hem tun pen si pipon lo la pen aparta la winner kidun runner up kidun tum han tame la second prize anong e bangke suri cap pipon lo pasa alang le tum hem tun tame apan tane ningarong par pik lo la boson rada pan tame ning parung pon thu la pen ka dowe kelang dona tum tame ka chitong pen ningarong pidun thu la ka dowe tame alang le tum hem tun tame anse mo gewang thu yar ni tame bidasing tarang hem tun hon tame anse arnam hirtme piduna la penalang le tumalong la anu se aku mo la busona rarat panta la buson ke patuna ta ning parum pondu the potame anu se aku parum pondu the ke panta me alang no mata ke rupi bulu anse ton ko lo
bangke labangso angdung giti mate final along mate KARBI bangke patu tek nai pulhe English band best player laso nong esini long kon lo Tangte laso benang ni best player long lo. Tek na nong ki long lo la kuma amen na si patu lo nang ni. bangke let binong akur bang li sini gede let memorial mate las labangso binong terang kali tang amen ben sigibi laso tournament long sini li labangso anong e bang long lo ha pulo ningarong lo mane ningarong da ciputek sedet anu itu ajal mate Laso binong terang amen pe kucing alam na. Mana se price ke pon apen pan an mani na sokak pan. Aret banjin hari to aprang si kardom paji regla si pini da kang dong kiti kapathu pon arni lo si sukadam tang agosta ciklu 24 pen si cengpon lo pini da nonako Oktober pini 4 an bang le tang lo si pini la ka angdong kiti la ka giliki football academy pen kai polangso academy pen si pathu pon lo si pini runner sub bang kala ke kakojan lo la pen winner bang kala ke giliki pen si haipon lo la pen giliki gorni lo la pen apu kakojan bang gori si pen alang letum apring chitudun lo la si alang letum apan nanatame congratulation pilo alang letu lason cipadu pen pinian angdung gitielong tim kala kali dun thek potame Pinia berta ke lang si intong pon ikok lo dumi thangmi.